Maikutlo a ne ile magoletsa baagi ba tswetse ditsela ebile ba thibela dikolo go tsena ba lopa tlamelo e tsepameng ya metsi. Rona maikemisetso a rona ko bona bana ba rona ba le mo sekolong ka ke tsatsi la ntlha le ka be bana ba le mo sekolong ha re gona nonyana ngwana hana dibuka tshwantse re tlo go covera ha re na le nako bothata ha re gane kganya metsi ba go nwa eng ko sekolong go bereka ga metsi le one ko sekolong ha yo. Barutwana bona ba buile jana. Last year ne ke ira matric and bana ba sekolo obviously situation ya bone ka e tlhaloganya ne ke ntse ke ya sekolo le nna go sena metsi re sa kgone go tlhapa. So this thing our metsi how for like months and months and months, it's not good. Khabagare puso ya profense e kupile gore maikutlo a tlase. Puso e ikalela go bona tharabololo ya leruri kwa masepaleng o. Mme gape puso e tlo go buisana le sepodisi go batlisisa ntlha ya gore go na le batho ba ba tsweletseng go senya dipeipi le go tswala di-valve tse di tsamaisang metsi. Baagi ba ikanne go tswela dikolo go fitla ka Mantaga. Lefapha la Thuto mo profenseng le ne le ise le tshwaele fa pego eno e rulagangwa. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Lehurutshe.